Kardom Karbiang long non bang ke pini nilitum Dakar Bianglong pen ha Chennai ani litum isia program do kidun ji panci siglo bulan jirpur jo alangli ta youtuber anta nilitum bahini ta nilitum bahini ta youtuber lo ana youtuber sitame la ke nilitum mang ke ake thi oge ka kalilang youtuber asola ani litum dak pen ha Chennai an nilitum un an pen nilitum train pen dam un hostame nilitum ko pipi ma ke thek bonlong un anang e paklang pani fasin nilitum bori pol ase nang litum nang tha part 1 pen ha nilitum hemnang ke an tabang suang bong ko ana part tong do jine chini ne dalo nilitum non dampo nilitum la dakke nang lang no khala ke nilitum church hemlo mate gurja hem kadom hemlo an pu ola gari lok kang no nang ni yo non la gari da chipite kang kok lo yo non kita ampos ini tum kisik lo nili maplar cipung tek tek chinno bo yo walang le cipung lep lang big good morning pikalang like nili mang cipung tek tek amase yo megdang flap do lalu non dampo to nang lang good morning de hempen ke bar lo Kardom Karbiang lo tiket dan nak lo 200 la new bangga nawe sangi masih dak tiket dan datang train lagi ke mau 420 wajib tira ini di empat porsi lagi masih itu apor kosong sih kita ngap di bukan juga station apa tapi mau train bang pengen next blog seleksi tangan nggak soal blog makin minggu besar panjang itu emang ya lo yo mikir bukan kampur railway station pegang sini lalu bangunnya langsung naik tak tong tenang tong boy lah langsung udah juga ramai yang lah oh langsung lihat lapan itu dari kampuran lah lapan kampuran nong ke boy langsung sang ini itu Karbiang long pen da kampuran isia vlogs lo demi Kardom